Slav, Evar baş, şev baş, şevanno, hêvîdar merkez baş e. Min hem nûçe amade kirine ji bo we û hem jî analîzekê heye dixwazim ji we re bixwînim di daviyê de. Nûçeya lezgîn ku îro ket ajansan ew jî nexweşiya Doktor İsmail Beşikçî ye. Sosyolog, nivîskar Doktor İsmail Beşikçî îro li Amedê di Festîvala Nehmîn ya belgefîlman ya fîlm Amedê de dema ku qise dikir daxivî ji nişkava nexweş ket. Beşikçî ji aliyê tîmên tenduristiyê ve rakirin nexweşxaneya Fakülteya Tibbê ya Zanîngeha Dîjlê, Beşikçî li Festîvala Nehemîn ya belgefîlman ya fîlma Amedê di dema nîşandana fîlma di derheqê xwe de nexweş ketiye. Ew fîlm bi navê Bizim İsmail yani İsmailê me li ser jiyana wî hatibû kişandin. Ji wî jî daxifî axaftinekê dikir li ser sahneyê ji nişkava ket tîmên tenduristiyê çûn salona festîvalê piştî müdaxaleya destpêkê Beşikçî ji bo kontrolê ji bo tedaviyekê berfireh sewqê nexweşxaneya Fakülteya Tibbê ya Zanîngeha Dîjlê kirin. Gelek kes çûn serdanê. Li gorî tespîtên doktoran xwîn rijiyaya sermêjiyê wî ji aliyê wî rastê felcê lêxistiye. Ew jî êdî çiqa sera rast dibe rast nabe nizanim. Emrî wî jî gelekî bilind ez bawer dikim 80 salî derbas bûye. Niha li beşa lênêrina awerte ye servîsa lezgîn. Îhtimalê ku wî bibin beşa lênêrîna awerte yan nörolojî jî. Ama tespît bûye ku bûye felç yani. Em jê re şîfayê dixwazin. Divê demê de ku heqeten em li dostan digerin, dostê milletê Kurd digerin di qada navnetî wî de hêjmar ew qaskê me, pêdiviya me bi însanên wekî İsmail Beşikçî heye yani. Hevanno, hêzên ewlekariya hundirên ê Rojavayê Kurdistanê encama lêkolîna di derbarê şewata li Ofîsa Encûmena Niştimanî Kurd NKS'ê de eşkere kir. Duh ji we re pêşkêş kiribû, vê sibê bû, do bû ji we re pêşkêş kiribû ku Ofîsa NKS'ê şewitiye têda şewat derketî. NKS heme alelacele derket peyê de sûjbar kir. Peyê de bersiv neda ji ber ku eleqayî pê tune vê derê min dêrnê xwanî ziman. Yani eger şewat çêbibe jî tiliya dewleta Tirkiye tê de ye, provokasyon e. Lê wisa derneket şewat tamamen ji ber meseleyekî teknîkî ye, meselekî erzeya elektrîkê pêkatiye. Asayîşa ragihand ku şewat ji ber pirsgirêkekî elektrîkê derketiye, tu delîlên ku nîşan bidin bi qestî hatiye şewtandin tune ye. 25 îlonê Ofîsa Encûmena Niştimanî ya Kurdê Sûriyê NKS li Amûdê şewitî bû. Fermandariya giştî ya hêzên ewlekariya hundirên di wê daxuyaniyê de diyar kirin. Piştî lêkolîneke meydanî teknîkî hatiye piştrast ku îhtimala destwerdaneke ji derve tune ye. Di daxuyanî de hate gotin hat tespîtkirin gihîştina nivîskehê ji derve ve ji ber ciyê ku li ser kolaneke sereke ya ji sê aliyan ve ji hêla malên derdorê ve girtiye yani bi rastî nemimkün e. Ev yek îhtimala ku kesekî bi mebesta xirabkirinê yan jî şewtandinê ketiye nivîskehê ofîsê bi tevahî ji holê radike. Agir ji ber kontaktekê elektrîkê derketiye. Li gorî daxuyaniyê lêkolînên teknîkî nîşan didin agir ji nava ofîsê ji ber sedemekê teknîkî dest pê kiriye. Lêkolînan eşkere kir ku agir di yek odeyê de pêkatiye ya ew jî kontakteke di prîzekî de çêbiye. Yani wisa ye hemû derî pencere heta ku karmend saet 7:45 sibê gihîştine hemî girtî bûne. Dema ku derî hatiye vekirin ketina evê ketina oksîjenê re agirê li wê derê gurttir biye. Yani ev jî nîşan dide ku derî paca hemî girtî bûne, oksîjen têde tune biye, şewat pir zêde belav nebiye. Şewat tenê li odeyekî biye. Mesele ev e em jî saxî silametiyê dixwazin hevanno. Em hêvî dikin ku provokasyonên bi vî şeklî çênebin. Ama ji ber kontaktekî elektrîkê ye. Hevanno em hema serokê yenekî Bafıl Talebanî Serok Mesûd Barzanî li Pîrmamê li hev ceviyane. Mijarên wekî peyman û hinardekirina petrola Herêma Başûrê Kurdistanê, hilbijartinê parlamentoya Iraqê, her wiha pêkanîna kabîneya nû ya hikûmeta Herêma Kurdistanê hatine nîqaşkirin. Li ser eynê mijarê baregeha Barzanî jî daxuyaniyekê daye. Diyarkiriye ku di wê hevdîtinê de
اراوشا سیاسی یا عراق و هرمه پیواجوی سیاسی هرم کردستان پیکانینا حکمتا نوی هرم کردستان هاتنه گفتگو کردن او عینی و مسئله پیش راست کن بافل طالبانی جبالا فرگی ها ناونته و یا حولری و گریه سلیمانیه همان از خوازم جوار نویسی که بخونیم نویسی آنالیزی که درباره روجاوای کردستان تکیلیا شام و روجاوای کردستانه امبر به کدری بتشن دولت ترکیه نها لپیچیه دولت ترکیه طایب اردوغان و الشارع دستی خدانه هبودو ها اجوار نویسی بینم سر اکرانه دستی خدانه هبودو و درباره روجاوای کردستان ده خفیکی که آوا کرنه اف خفیک کاچه وایه گریدانا الشارع به ترکیه کیون ره دبه کو خفیکی که پلانکری یا نو چیکه هوان نو اف گوتار منج د کردیش سانتر فور ستودی گرتیه او جی ناوندا لیکولینا کردی یعنی جی ناوندا کردی یا لیکولینان لالمانیا دم بدم از نویسیوان دگرم ناوندا که استراتژیکه لیکولین استراتژیک ناوندا کردی یا لیکولینان من ناو راست خوندیه ناو نویسکار ندیاره خبرکاری وی دنویسینن خبرکارین وی مالپره ناوندا کردی یا لیکولینان که ام بنرن تیدا چی نویسی ادبیجم ام به هفره بخونیم چما مهمه هم امی آگاهین داوی یند درباره روجاوای کردستان دیالوگا شام روجاوای کردستان ده فیر ببن هم پلان و پروژه دولت ترکیه و احمد الشارع چنه دخوازن چه بینه سری روجاوای کردستان و به وی و گریدای ام هنکی کردی خواه پیش بخن ام هنکی خواندن خواه پیش بخن از پر حز دکم جخواتم به وی شکلی ام ببینن که حقیقتا به زمانه که کرهاتیه خوش شیرینه مروف به زمان خود دکاره آنالیزین هری کرجی بنویسینه و مروف دکاره پر خوشی پیشکش بکه بخونه یعنی اف دبه ام قیمتی بدن زمان خواه بان از همه اوصب بهیلم اگر هون آماده بن ام به هورا دست بکن هوانو تونا دنگ هر تشت باشه هون ببیجن دنگ باشه از جبرکو از وقت نویسی دخونی من نخوازم ناوری ده بسیکنم کنسانتره نویسی ببم و هونجی شکرم خورا گدار بکن و هونجی بمرا بخونین امنه که سوپر امین کتلار مالاتی آوا خوان تو بیجی دنگ باشه از وقتی دخونیم پیامه و نابینم وقتی من نویس خلاص کرد از دیگرم سر پیامه و از بنیرم کاوه چی نویسیه باشه ام به هفره بخونیم ماده به عربی جی هیه گلک مالپر و پلاتفورمان داخویانیه به ناوی سروک سوریه یه دمکی احمد الشارع که روشنامه ملیت یا ترکی وشانده بو که تیده الشارع گف لهرما با که روشلات سوریه و حسده و خواره بو مروف دکاره چند خالین جهب دیتنا الشارع جا روشنامه وان ترکی را بین زمان که تیده توانباری گف لدجی حسده هبون جارکی لسر زمان الشارع بخواه هاتن گوتن جارکی دنجی الشارع لسر زمان دولت ترک گوت او جی وهانه اگر که حسده حتی داویا قانون تبلی ارتش نبه و ترکیه لدجی حسده اپراسیونه لدار بخه او نویسین ملیت نه دناوا حسده ده هن آلی هنه که پیمان ده آداره رد دکن اراوشا باکو روشلات سوریه و حسده گفن جبو اولهیا نتوی یا ترکیه و عراق جواکا سوریه نقاش کرنا سیستم فدرالی رد دکه و حمودا خواه نه ناوندی رنگکن جرنگین جدا خوازیه باشه اف سرنویسین ملیتینه لسر دوی احمد الشارع نویسینه نایم بنیرن تیدا چه هیوانو جخالین بوری و دیار دبه که الشارع و دسیلاتاری خواه نخوازم که پیمانا دهی آداره پیک بینن و او یکم آلی بون بم پیکرن دما که ده سیزدی آداره ده دانزانا دستوری را گهاندن که تیده اشارت به پیمانا دهی آداره نکر و نجی اشارت بر روابون مافی دستوری و مافی ولاتی بونیش بو جواکا کردی کر. هر وها دسیلاتار تفده ده دستی خدا هشت. ده انجام دجی دسیلاتاریا شامه ماده یکم یا پیمانا دهی آداره بم پیکر. یا کد بیجه مافین حمو گلی سوریه ده نونرتی و بشتاری خبات سیاسی و حمو سازین دولتی ده هیه.
لسر اساس پسپوره و اول و اتنیکا وان چه دبه بلا ببه. هر وها د پیواژویا پشتی امضا کرنا پیمانا د نابرا مازوم عبدی و الشاره ده رزه بم پیکرن جپرانیا بندین پیمان پیکاتن نخاسم بندا سیم کوتیده لسر آگربستا لتباهی آخا سوریه پشراست که. لی دستلاتاریا شامه ایرش لدجی دورزیان لسحنای لجرمانا لبجاهی شامه دداویا نیساره ده پیکانین. پشرجی ایرشه که مزن لدجی سویدای ده تیرمه هیده پیکانی. ده انجام ده به هزاران جا سیویلین دورزی هاتن کشتن و بریندار کرن. لسر آستا دوزا کردی ده سوریه ده جی دستلاتاری تشتک پیشکش نکر جبو که دلی پیکاتیا کرد راحت بکه. بروا جیوه انجام کنگره یکریزی کردی که دنیسان ده لقامی شوی لدارکت رد کرد. و او کنگره وکی مترسیه که لسر یکتیا ولیت بناف کرد. ده همان دمیده جی حتی نها شاندا کنونرتیا کردان بکه پیشوازی نکرد. لسر عرده جی تو پیشکتنین ارینی چه نبون. ده درباره وگراندنا مال و ملکین کردان لعفرین، سریکانی، گریسپی و حتی نها کومن چکتار ینگریدای ارتش نشتمانی یا سوریه که با اوه که فرمی بشک جا ارتش سوریه لوان هرمانه اندامه و دستانی نسر مال و ملک کردان. لالیه که دنجی تاخین شیخ مخصود اشرفیه لحلبه جی راست دور پیش کرن و هستنگیانته. و هزین رژیم بالافرین درونان لسر هر دو تاخان دفرینن داکو ولاتیان بترسینن. هر وها اف کمان لسر ریان کردان لسر ناسنامه دگرن. فیدیه دخوازن. پیش رژیم پرین پر دخوازن. جبو کوان بردن. ده همان دمیده دستلاتاری کردین لباجارین سوریه ین مزن وکی حلب و شامه عجز دکه. پرانیا جران وان به دلسوزیا به حسدره سوجبار و توانبار دکن. رژیم نتنه زمان هزی دایه پیشی و لدجی گلک پیکاته انگلی سوریه دست به چالکین لشکری کریه که او تیوی واته که او لشونا دیالوگ لشونا دانستاندن و چارەسەریین سیاسی خوا دەستپێرە چارەسەریەکی لەشکری. لێبەلێ زمانی سۆرکردنê û dijminahiyê di dezgehên xwe yên ragihandinê de bikaranî û hemû tewambariyan li dijî Bakur Rojhilatê Sûriyê û Hesedê bikartîne. Desthilatariya Demkî ya Şamê dezgehên xwe yên ragihandinê li pêşiya kesên ku provokasyonê dikin vekirin. Yên ku daxwaza şerê navxwayî û operasyona li leşkerî li dijî Bakur Rojhilatê Sûriyê dikin û pêkhateyan li dijî hev sor dikin. Bi vê yekê re jî atmosferekî bi jehr ava dikin. Ku tê de zimanê aqil, zimanê aramî, lihevkirin, bangên diyalogê, kêmkirina aloziyê tune ne. Dengên ku banga lihevkirina neteweyî û bêtir civînên dualî dikin hem li Bakur Rojhilatê Sûriyê û hem jî li paytext li Şamê hatine bêdengkirin. Ji daxuyaniya Elşara ya ji Rojnameya Milliyetê ya Tirkî re eşkere dibe ku hemû rengên nenavendî red dike. İddia kir ew ê ber bi perçevûnê ve biçe û gelê Sûriyê red dike. Ev yek tê wateya ku ew û desthilatariya xwe li ser sîstema navendiya tund di Sûriyê îsrar dikin. Beşdariya siyasî û lihevkirina niştimanî red dikin. Di encamê de jî avakirina dewleteke totalîter ku kumekê nasnameya û meyla xwe ya îdeolojî eşkere ye birê ve bibe û Elşara jî serokê wê be. Her wiha eşkere ye ku Elşara xwespartiya Tirkiyeyê û çîroka ku tê îdiakirin hin alî di nava Hesedê de hene peymana dehê adarê red dikin jî bikartîne. Di heman demê de Elşara dibêje nenavendîbûn û rewşa Bakur Rojhilatê Sûriyê metirsî li ser ewlehiya neteweyî a Tirkiye û Iraqê çêdike. Li Elşara nizane ku Iraq wekî dewlet formûla federalî ji bo Herêma Kurdistanê ji xwe erê kiriye û ev yek jî di destûra Iraqê de hatiye nivîsandin. Her wiha Elşara baweyekê zanebûn yan jî dibe ku qet nizane
bi pêvajoya aştiya di navbera PKK ku nûnertiya gelê Kurd dike û dewleta Tirkiye û avakirina komîteyeke parlamentoyê bi navê Komîteya Hevgirtina Niştimanî û Biratî û Demokrasî. Heta niha bi dehan car ev komîteya rûniştiye û behsa guhertinan kiriye, behsa çeksaziya destûrî, behsa qanûnê kiriye ji bo çareserkirina doza Kurdan li Tirkiye. Serokê Parlamentoya Tirkiye li xwe mikur hat ku çewsandina doza Kurdî bi rêbazê leşkerî hiş ku dewleta Tirkiye 2 trilyon dolar wenda bike. Rewş ew e ku Elşara tu dîtinên xwe yên siyasî tune ye. Ne jî bingehên xwe yên niştimanî ji bo pêkanîna xalên peymana dehê Adarê. Her wiha Elşara tu pêkhateyan an jî hêzeke siyasî ya Sûriyê û ne jî ne navendî qebûl nake. Ji ber vê yekê jî Elşara û rejîma xwe ne amade ne wekî hevalbend ji bo serkeftina prosesa lehevkirina Sûriyê yan navxweyî. Elşara dosyeya Bakur Rojhilatê Sûriyê û Hesedê û pêkhateya Kurdên Sûriyê wekî dosyayên ewlekarî dibîne. Dixwaze van dozan radestê Tirkiye bike. Tirkiye jî formülên çareseriyê yên li ser esasê nenavendî û lehevkirina niştimanî û beşdariya siyasî red dike. Ji ber ku ew dewleteke navendî dixwaze ku di destê wê de be, hevalbendên wê yên leşkerî li ser hakim be, Ankara dibêje Elşara bi xêra wê giha ser kursiya Şamê. Elşara aliyê siyasiyê peymanê red dike. Dixwaze wê wekî peymaneke ewlehiyê pêşkêş bike. Ji bo vê yekê ew hewceyê ku xwe bispêre Tirkiyê û bispêre artêşa wê. Nêzîkatiyekê wî ya kevin heye. Tirkiye dijminê Kurdan e. Ji ber vê yekê wê li keleka wî bisekine. Dema ku ew li dijî Kurdan, li dijî Bakur Rojhilatê Sûriyê, li dijî Hêzên Sûriya Demokratîk hişktir bibe. Dibe li keleka Tirkiye be. Ew ji pêşkêşkirina desthilatariya xwe wekî amûrekî fonksiyonel ji bo xizmeta Tirkiye ku dijminê Kurdan e aciz nabe. Yani amade ye desthilatariya xwe pêşkêşî dewleta Tirkiye bike bixe xizmeta wî wekî amûrekî. Serdana Elşara bo Amerîkayê daxuyaniyên wî yên ku tê de amadebûna xwe ya îmzêkirina peymanekî bi İsraîlê re nîşan da nayê paşguh kirin. Ew bawer dike ku ev yek wê pozisyona wî xurttir bike û hevalbendên Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ji piştgiriya wan dûr bixe. Ev nêzîkatî dişibe ya ku wî di civîna xwe ya bi rêyedarên İsraîlê re li Bakû li Azerbaycanê pejirand. Dema ku wî bawer kir ku civîn ronahiyekî kesk e ji bo êrişkirina ser Swêdayê û ji bo pêkanîna komkujiyan li dijî sivîlên Dursû, Elşerîf tavî paşê êrişên hêzê xwe yên li ser Swêdayê wekî dafikeke bi zanebûn binav kir. Elşara û hikûmeta wî jî Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê şiyanên wan yên leşkerî, ezmûnên wan ya meydanî ji nedîtê vetê. Berovajiyê vê, leza serhildanên eşîrî, seferberiya giştî piştî dersa Swêdayê kêm bûye. Hikûmet piştî peymana dawî, yani bi sponsoriya navnetewî ku ji bilî hikûmeta demkî Ürdün û Amerîka jî di nav da bû, daxwazên gelê xwe ji bo nenavendîbûnê qebûl kir. Hikûmet baş dizane her rûbirûbûneke leşkerî ya berfireh bi Hêzên Sûriya Demokratîk re wê ji rûbirûbûna ku wê li dijî çend hezar şervanên Durzû yên bi çekên sivîl li Swêdayê kiriye wê cuda be. Bêguman ew dizane her rûbirûbûnekê wiha wendahiyên girîng, westandina leşkerî û dibe ku destwerdana biyanî nîşan dide. Her wiha rewşê navnetewî dike. Peymana dehê Adarê vediguherîne rewşeke navnetewî weke mîna li Swêdayê. Biketina garantorên nû ya nava şer, rola desthilata veguhêz wekî yek ji aliyên peymanê sînordar dike. Hevalna. Me nivîs xwend, nivîs ev bu hevalno. Xwezî min ev jî bida ser ekranê.
اوسا لهمبر روجاوا خفیکا شام و ترکیه باشتر بو ناتشتی کو ام فهم دکن الشارع دما کو هوالین وی ایرش سر سویدا کرن پشرا درکت پشرا کو اسرائیل وقت پشکری دا سویدا وکی خفیکی کیش بو خدیت وکی کمپلو یعنی دبیجه از هاتم لیستیکه ایجانها وقت ایرش سر روجاوا بکه بخوا طبی البته جسارت ناکه ایرش سر روجاوا بکه دولت ترکیه عراق وکی گف نشان داده او زانه دولت ترکیه شقاس دجمنه کردانه مثلا دبیجه حتی مها نزانم مجدار کیجا مه حتی دویه ساله اگر قصده تevli ارتشا سوریه نبه دولت ترکیه و ایرش بکه مثلا دولت ترکیه بکارتینه بخواه نکاره جالیه که دنو وجی دترسه یعنی دترسه کو اف خفکک بجبوی لیتشته که هی ام دزانن هوانو اکو پیمانا ده اداره پیک ناینه بخواه وان دمی داویه ده شانسی وی زیده تر بو البت هم ده قادا ناو نهتیوی ده ده جیوینا نهتیوی اک بی ده بشتار بو هنک روا بو ده قادا ناو نهتیوی ده جبرویه که دبه کو پیمانا ده اداره پیک ناینه پیمانا ده اداره ده حق کردان هه حق روبریا خسر هه گلک تشت هنه بکری کردان ته بکری روبریا خسر ته اما ایرو احمد جولانی نه او احمد جولانی کو کنکوژی علویان پیکانی بو لواز بو مجبور ما بو بقصد رونی سرماسی یعنی آنها روابونا هتشه یا جولانی یا حکمت دمکیا سوریه جده منبری پر زده تره یعنی مثلا ایرو بیا ev جولانیه me رانه بو به مازوم عبدی را پیمان مور نت کر ایجار وقتی که ایرو آنها زخته ددن سر روژاوی کردستان اوای فرمالیته تشتکی وسا تونه در دیوان کوه پیمان پیک بینن تونه یعنی دنویسی دجی اشکرت به تشتکو دخوازه ببیجه پشتی کو پیمان مور کرن مجبور من جبر کو دستی وان دخوینا علویان دا بو لواز ببون دنیا علم لدجی وان بو ایکو اوانی بون سر وظیفه پوشمان ببون هزین وکی انگلتره دولت ترجی هر چند علوی حزنه که هنکی محجوب ببو نزانه بو چوا تفگره دنوا پانیکی ده داخویان یانده دا و دمه جبوکو جولانی و هتشه مشروب به بشکل کی آنین اپیدویا روبریا خاصر جی هبو البت بشکل کی او پیمان مور کرن حال بکی و دمه دما خویا هری لواز دبو اما ایرو روش بو هریه دبی مرو راستیان بر چوان بگیره احمد جولانی چون نتیم یک بی آخفتن کر ایرو بگلگ سروکین دولتان را رودنه ایدی بشکل کی مشروبیه دقیقا ناف نتیویده او جولانی کو پشتی وی پیمانه پشتی کو اوقاس لواز بو دستور بنگهین بقصه دیرا بریوبریا خسر را نقاش نکر پیک نهانی او جولانی کو حکمت آوا کر قد نشیوری بریوبریا خسر را او جولانی کو قد گوت نده گونه دا تو خالکی وی پیمانه وی دمیده دم خواه لواز بونه ده هبانو چما ایرو را به بندن وی پیمانه پیک بینه حقیقتا مرو فهم ناکه yani ایرو هم پشکریه قطر پر وکری دیگره سعودی عربستان وکری دیگره پشکریه ترکیه دیگره یا امریکای دیگره انگلتره ماکرون و خواه که دوستی وی نشانده پر عجیب مثلا پشتی او قصه پشکریه ناونتوی چما را به پیمانه پیک بینه فوزا یوسف ایرو دبیجه ام مهکیه لبندنه کو حکمت دمکیه شامه جمعه ببیجه که کرم کنورن ام نقاش بکن yani divan şertan da tabi dibe merov morale xaxram neke divan şertan da ya ku merov bike hezu kuvveteki mezin şanseki mezin de deste revebriya xaserdeye ez basa qadan lavnetivi nakim lingi me diplomasi geleki lavaz biye viya bebejim tekiliya me ya bu Avrupa ra bu Amerika ra jali siyasi ve kim biye tekili tene ali askeri ve geleki zedeye daxwazên me ên di derbarê Rojavayê Kurdistanê de pir nez zelalin daxwazê me Kurda yani em pergalekê nenavendî dixwazin ama naveroka wê de çi heye tam detay nekevşeye mirov daxwazê xwe hinekî bilind bigire di meseleyên dîplomatîk de mirov bêtir bi ser dikeve yani li gorî tecrübeya min li gorî ku ez zanim wisa ye aniha tişta herî baş ku dikare were kirin
pergala îro ya Rojavayê Kurdistanê bi tu şiklekî di berdêla çi de dibe bila bibe dibe xira nebe. Dibe xira nebe were parastin. Ha vê derê de revebirên Rojavayê Kurdistanê çi qas dilsozin, çi qas alîgirê wê ne ez wî nizanim. Yani rêveberiya Xweser divê bi her awê were parastin. Tekîliya wan bi milletê Ereb re çi qas heye ez wî jî nizanim. Milletê Ereb ya Rojavayê Kurdistanê. Ji ber ku ew jî tên tevdan, tên sorkirin ji aliyê dewleta Tirkiye ve meselekî bi vî şiklî jî heye. Vê arê de ez peyamê wê jî binêrim hevanda. Îja Colanî viya ji we re bêjim yani aniha Colanî ranabe êrişî Rojavayê Kurdistanê nake yani ez ne li bendê me çima meşrûbûna wî ji nû ve tê nîqaşkirin. Ji ber ku Colanî zor bela filitî ji ew ê ji wî leqabê weke kujerê Elewiyan, leqabê wî kujerê Durziyan. Hindik mabû di qada navnetewî de weke kujer were pênasî kirin. Kujerê Elewiyan, kujerê Durziyan. Na behsa İngiliz emîn kutlar em behsa İngîltere dikin. Ji xwe hêza herî mezin ya li pişt Colanî İngîltere ye. Elbet. Na rast dibêjî. Yani wî alî de em hemfikirin. Îja Colanî di van şertan de hevano ranabe bi xwe hêza xwe nayne ser Rojava. Çi dike? Mesela îro rêya di navbera Raqqa û Helebê de girtiye, li trafîkê girtiye. İnsan mağdur dibin. Yani bi aciziyên wisa teknîkî dixwaze hêdî aciz bike. Mesela her du taxên me ên Helebê, Şêx Mesûd Eşrefiye, wana dixwaze aciz bike, dronan dişîne ser wan, li dêre zorê çeteyan dixe nava fealiyetê, şer de dest pê kirin. Yani bi şiklekî hewl dide milletê me ê Rojavayê Kurdistanê dorteng bike. Ambargo dayne ser wan, çûnû hatinê kêm bike, wan êdî bêzar bike ji bo ku her tiştî re razî bibin, qebûl bikin. Îja milletê me jî êdî ekonomiyekî alternatîf heye tune ez wî nizanim. Li Rojavayê Kurdistanê gelo bi bostanê xwe, bi bax û bostanê xwe, bi zeviyên xwe, bi ekonomiya xwe ya bi başûrê Kurdistanê re dikarin li ser lingan bimînin nikarin ez wî nizanim. Ji ber ku sibê du sibê tiştek ku Ehmed Elşara dikare bike, dewleta Tirkiye laliyekî ew laliyekî dikarin ambargo daynin ser rêveberiya Xweser. Beriya niha hikûmeta Şamê di dema Esad de ev yek kiribû, ceribandibû. Ambargoyê aborî danîbû ser rêveberiya Xweser. Lê Salih Müslüm gotinek wî heye. Yani dibe em xwe bi darê pelan jî xwedî bikin, dibe em tavîza nadin ji azadiya xwe, ji herêma xwe, ji desthilatdariya xwe, ji qezencên xwe. Vaya tiştekî mihîm e. Ew ê gotinê dibe merû biparêze. Mesele ew e hevano. Tiştek ku min hemî nûçe ji we re pêşkêş kiribûn vê êvarê ji ber vê ez naxwazim hemî nûçeyên de ajansa de ji we re dubarê bikim hevano. Ez gelek spas dikim. Çawa bû naveroka nivîsê kêfa we were dem bi dem em dikarin xwendinên bi vî şiklî çê bikin. Yani ez dibêjim qey xwendina hevala jî pêş dikeve bi vî awayê. We got erê. Hin tişt hene gero mecbîr kirin? Na, temamen. Eger hûn tiştek nebêjin ez xatir ji we bixwazim. Ez bêjim bes e temam e. Mala we ava. Hevano. Dîsa jî ez hema bi destûra we li ew ê binêrim. Du sê hev ajansê me hene. Ya komisyona li Tirkiye hevano yani Numan Kurtulmuş e, pêvajo ye. Yani ew dewleta Tirkiye aniha bi wî qurebûna xwe bi vegera Amerîkayê re ez bawer nakim wisa lez bide pêvajoyê. Ji bo wan pêvajo ew e bi rêya pêvajoyê dixwazin pergala Rojavayê Kurdistanê xirab bikin. Ez hêjî li ser vê baweriyê me. Yani zirnik baweriyem bi dewleta Tirkiye tune ye. Na wallah. Silav, dem baş, xatirê we hevanda.